عبدالرحیم تمل سماوی سیاست مدار کرجی ازمری لگل نکاک عبدالرحیم تبخیراتی هر دمه دما تدبی میوان من تشتین خوش درد کفن براستی جوه اف پیوینش برکو گلک تشت الجم تهنه الجم هر کسی تننه لیت خازن دست بی که وی بزانه بم لگور نرینا تا چج جوینا دم پارتی و سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان درکت دیروک نو ته نویساندن gerek برو بنا بری حمد میزانه به دیروک بریجی د برنامه و د gerek برنامه د آنی زمان مگو تاریخ نو دیروک نو ته یاسکنه جی طرف دولت ترکی و اتفاق د نخبنا دولت ترکی و عبدالله öcalan da hatiye avakirin لسر به اتفاق فسح کرنا پارتیا کارگر کردستان و خلاص کرنا سپکتاری یعنی دانینا چکتاری جی جناب به اتفاق دی جیش تندیه مبری آنی بوسمان بله اون دزال اجنها لسر پروگرام جوینا وان چی بو و بدلخوشی بهوریا وان زده به هوا هات یعنی جالیه حتی بهوری نکتا خودشی zaten Serokkomar Erdoğan heyeta İmralı kabul netker. Yani Pervin Buldan Suriye kabul netker. Bes em bahori be her havayı hatıcı. Gotinin hinek meşgule PKK derdikevin tişnadı bejin az wena pır itibar nakim. Az dibejim fesihkirna örgütü ne fesihkirinek rahatı. Çünkü de çar devlet adı partiye ve hene Türkiye dem heye Suri emebejin peyde heye İran peşak heye yani peçede heye yani hene gerek teşkilat evan biri hammet iştişi ittifak aslında ihtilaf avan bu biçe gidna van da bu işte gidiyor deste örgüt deste PKK'de semyaniki sermaye ki pır زده هي يعني أصناف لازم بينهم زمان أما تقريبا بده مليار دولار ثروتك دستي أرجوتة هي لسربيجي بشكل نقاش هي واختلاف هي أفبر وهرنكو وتسليم كوبن وبتش هواي تكبن فعاليته وجونا سروك بارتيه KCK yani سروكتيا KCK او سی پنج کس جبو جیانا وانجی اتفاق هاته کرن و جیانا خو لکو درباس کن اتفاقك شو هاته کرن كاك عبد الرحيم يعني سركردين PKK برپرسين PKKين بلند چارنوی سوان لگور نريناتا ديار بويا؟ بله yani hatta sağdaki division takriben ببورب دقاكي تقريبا حتى صالكي لقل باجار سليمانية واربيلي وجيانا خدر باس بكن صالكي وين وربن؟ صالكي سادجي صالكي بمين بشتي صالكي وين شبابك عبد الرحيم بشتي صالكي هناكي تباشتا بتشيج بوك سورتي تحمو دركبي بله انا جوانا قال لك باش هناكي تمام باش كرمك بشتي صالكي وين شبابك پشتی ساله که قانون و دستور ترکی و به گوهرتن سر و قانون و دستور جی و آزاد ببین و اوجی چون هاتن آوانی ترکی و راحت ببین و اوجی سر بخوا چون هاتن آوان و راحت PKK قبول کریه که عبدالرحیم PKK اف پجران دیه PKK نه عبدالله Öcalan و هنک kadroya PKK ev pejran diye kabul kiriyor aslında. Henik kabul. Bes naha henik şidibişin illa bera Abdullah Öcalan azat bir şun de emi kararı yapabildin. Fakat lugur hevditina iro ev karar zaten webeci yani hatta çi webeci döndüre maha çuvide ve Öcalan azat bu derkete hapsa mali. Fakat tahir bu hat ve mehe takriben davya mehe ve derkete hapsa mali. Yani dibin çavadı ve mala khodu جيانا خدر واسبكي اها اف زانيارينا كاك عبد الرحيم يعني دوايا في ما هذا اوجلان ويدر كذا د زندان مالي ده بمينا
بله زندان مارد ببینی و sadece ne ülkene gelek girtiye hapsan بحزارة girtiyen hapsan jüve azad bebin ve ev jî derkevin hinek juwan ve derkevin hapsa malê hinek juwan ve tam azad bibin yani cezêwan tamamen hakin û êgo ji derve jî bê ve li gor usulekê nû ve cih jî ji wara ava bikin yani êgo dibin çeka dene yani çek distê wan dene û vegerin bixwazin vegerin malê di hundirê salekê de yani ji niha û heta meha Gulanê sala 1926 de ve teqwîmek ji wara bê avakirin û hêdî ve ew jî vegerin mal. Baş. Werem ser pirseke din mesela divan rojên dawê de behsa wekê hate kirin ku hesa de hêzên Sûriya Demokratîk û berpirsên Tirkiye li încirlikê civiyaneke heke Abdurrahîm. Belê. Yani çi zanyarî li ser vê civînê li cem te? Li încirlikê tenê na, li Ankara jî civiyan û li Helebê jî civiyan yani berpirsyarî yani temsîlkê Tirka jî ê hesekê jî gelek civînê wan çê dibin. Ez naxwazim wana yek bînim ziman çünkü wana istihbaratê dewletê van îşa dimeşînê bes ez tiştekî dibêjim yani min berî bi 6 meha jî min got danûstandinê dewleta Tirka û Irgûtê bi hev re heye qiyamet rabû gelek însana ev red kir bes danûstandinê wan her daîm bi hev re hene ez karim wê bêjim her daîm bi hev re nedayîn di gelek seviya de danûstandinê wan bi hev re başa mesela hesa de û Tirkiye li ser çil hev kirine li ser destur pir önemliye destura ez daha naxwazim tekevim detaya wan teferruata wan Destûra Sûriye yani mebesa min hêzên Sûriya Demokratîk hese de yani. Belê yani li ser destura Sûrî û ya daha doğrusu rê vekiriye ew jî di hundirê salekê sal û nîvekê de bê avakirin tamamen ev proja nû bê avakirin li ser Rojava jî û li ser Bakur jî û li ser Kurdê Rojhilata Navîn tevî Oxta Öcalan derkeve hapsa malê ve gerek tişt bê avakir. Ez karim ve Türkiye statûya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê qebûl bike? Statûya Kurdî li Rojava jî û li Bakur jî bê qebûlkirin di destûrê de belê. Başa tedbêjî ev malûmatên istihbaratî ne merak dikim mesela ew hevtîtinên civînên di navbera Hesedê û Tirkiyê de çêbûne tedbêjî li Heleb û li Enqereyê jî çêbûne ji aliyê Hesedê ve ji aliyê Kurdan ve Kurdên Rojava ve kî beşdar bû yekek Abdurrahîm? Yani ez nava naxwazim bînim ziman ez karim vê bêjim yani Mesut Abdî jî gerek cara bûye muxatabê dewleta Tirkî rûberû yani ez wê karim bêjim rasterast bûye muxatab yan bi navbênkariya Amerîka na yani bûye Tirkî xwe bi serê xwe van danûstandina ava dike ez Amerîka naxim ortê fakat Amerîka di vê meselê de a rastî hatta gelek noktaya da aciz dimine acziyet jere te holê rojê pêşiya me wê ev jî derkeve meydanê gelek tişt me heta niha anîn ziman fakat millet şaş dibû yani li ser mesela Şamê got o rejima Esad min got wê bikeve di wextekî nêzik de millet ma acê ma hê ece jî niha jî tiştekî dibêjim îttifaqek mezin li Rojhilata Navîn wê bê avakirin û Kurdê Rojhilata Navîn ê Başûr û ê Bakur û ê Rojava û ê Rojhilat tevî wê tê de cih bistînin û bi hiqûqê qewmî wê cih bistînin di destûra de di hikmê zatî de di hikmê bi usulek federasyon bê wê roj bê wê federasyonek mezin wê bê avakirin ez karim vê bêjim بس بهفره هیچ یه لازمه وقت یه لازمه و گوتنی گو پس گریک در که بن نفرز امنها بیشن بس از ببینا هیویدارم گو کرد روجلاتا نابین باتفاق
و دوی فدراسیون مزن دوی اتفاق مزن جهبستین به شکلی آزاد. قالك سباس مالطاوا عبد الرحيم تمل سماوي سياسة مدار كردجة باجار إزمري.